Kako ste dečki, dobro dojdohte u novo video na Stumble Guys, možete se izbrišati. I dneska ta igra je igra B i така što bez odobljekuvanja, ajde da započnemo. Play. Ajde, tako. Treba nekoj igračke štrča. Vam, super mojči. Ajde. Dija. Što ima? ASP. Trebaš da Friends. Za igra dečki, to je Stefanator. Tako da, sve, već mi trgnemo takaj. Tak. Dečki. Ajmo što, trkli se. Ajmo što ostavimo sa snimom video. Maša, kaša, moša, kvaša. Vetruka ti na tamu. Ja se mačem na tamu, ti na tamu. What the fuck, brat? Što je работало? Есть. Ова će biti teško, ova će biti dosta teško. Ćao, dečki, da ako napravim video kako, ne. Da se desi to. Round game. Da, brat, go krene na uzduh. Dečki. Samo da si igramo po така. Bravo. Ko će go zaključim za malce kompjuteru, to će zaključim. Pa to be, brat. Ajde, dečki. Ja sam da spišem to nešto ga pravi. Nema veze. Aj, kole. Ajde, igrače sa 18 diamante, tako da. Igramo partija i posle završujeme. Pa posle ti pravimo drugo video, pa ima epizodi od ova Mr. Beast. Mr. Beast. Kada posle igrao Mr. Beast. Sve što zagleda signal na laptop ili na kompjuter može preko Steam instalirati. Da, odmah. Така, малце се чукнах. Малце се бушнах, но има уезе. Епа, брат, ти ми помагаш да летнам. Ова не е лошо. Ова е лошо. Не. Само ще се добре и отвам гейм овър. What the fuck, брат? Извиня, ако ти кръцка повече. Ще снимаме грен еден само, страшно ме е да чукнем. Дечки, това беше това за видео с мен. Ако се дава сега лайк, ще кажам и поздрав до Сена и Лови. Цао, чуцу.